Yunam Kemshangi, Lushing Makata, Kuki Zogi Emily Ahum Yauna Handak Miam, Lengakama Semki Babu, Yaning the Pongdokuna, KSO Nasurasan Puda, Bunkun Marigi total shutdown Satari, Narang Numidangi, Dagi Hona, Surasan Purgi, Tribong Ariada, Koshauna River Miamna, Kukizo, Emenesingi, Manung the Nemsakib Gen, LM Kote, Mursanur Sanate, Yaning the Haidon Irang, Kasilak Pada, Mapamadu de la Riba, Indian Security Force of the State Forcing Matamsana Lakshin Bangam the Bo, social activist Asang Kasarna Pen the Pongorgli. Loidana Asang Kasarna Mahaki social media platform X ta Tagalakpa Mahaki post Amada Miam Gelengak Ama Manipur the same Kibada Yaning the Pongdokuna Lambi the Kongjang Sangsinduna Gari Satok Sinto with the upon the PK Madu the Indian Army personnel singna Kongjang and Lakshin Bangam Day Asigumba Apikpa Kuki group Amagi Irang Faoba control to Bangam Drabadi Matau Karamna China Galan Thengnagani Haina India Prime Minister Amadi Home Minister da Wahang Hanagli Manbayabadi Handak Yunam Kemsanda leadership Piduna Mahana Lusingba BJP Sungshin Balangak Sem Kibada Kuki Zo Furuki Emileni Hariban Sakib Genda Deputy Chief Minister Amadi LM Kaute Mursanglur Sanatena Yaukibada Kuki Zo Council Akamong the Yaning the Pongdutuna Makoyesi Kuki Zo Singa Apamba separate administration Talibasigi Mayuk the Laven Haiduna Nemsakib Genbu social boycott Taukrabani.